Some bafethu, I hope all you good, I hope all you good. Today ufuna sikhulume ngoTyla bafethu, the way ghosting ngakhona, the way Cwembu ngakhona, the way powerful ngakhona, the way superstar ngakhona. Hayibo lento. Hayi ghost. Tyla ningathanda ighost and the superstar yasemzansi nebonke amathi sasemva kwakhe. Yabona akayenze la kulamasama akhona lawa yana ayibhlungu kabi bafana hayi ngeke agqilazo girl. Anyway, congratulations kuwe mfethu for Tyla for having the awards ayibo lento. But into endibonile lana indlela biza ngamathi asemzansi on stage. Hey. Ubiza tubiza ingane zakhe. Crazy guys. That's why guys ngizothi ukuthi mina kunama artists kunama superstar. Kunama celebrity. Bahlukile abantu laba abafani labantu laba. UTyla is a superstar. Yakuthola usaphasa zonke lezi stage la eMzansi abathisa eMzansi saphasa kwasani. Ule phezulu manje. Eyibo lento le baphethe. Yena manje ungqongqoshe. Yey, nabonile bababeli begibele stage lapha bengane. Ngiyangitshela guys, nyama superstar la ngaphandle. Ngiyayithola lento le. Sometimes ungena emove egaming or uthola isibuzo sakho emove, but doesn't mean ukuthi akontswembu. Mase kufika isikhathi sakho usaphasa kwasani. Uzodlula kwasani. Yayibo lento wenze wonke umuntu ebenomona. Benejilasi. Ayibona ayenze lapho uTyla wenzeni lapha. Babize bonke. Baza kumama. Abancelisa umama. Athana kumama nonke bantwana bami. Baya kumama abantwana. Eyibo lento. But beside lonto into engithande kakhulu ngithanda the fact ukuthi ubonisa unity and wish the best for South African or African artist. Which is into esidinga izanto abamnyama leyo. Sidinga unity, sibambisane because iAfrica guys is the best talent ayibo lento. Just nje into esidinga nje iyodwa thina ukuthi sibambisane sisebenzisane zama-Africans phela. Sikeni umona sekutshela sana sikeni ukuphushana to the edge sikeni ama-fighter necessary sika ama-beef siphusheni talent siphusheni umculo siphusheni reality. Yayibo lento if kumculo ungabizwanga phuma, if kumculo ubiziwe hlala, ungayenzi into ongayibizelwanga emhlabeni because uzohlezi ubizwa ngoTyla ngalandlela kubize ngayo lapha because uTyla uyiphiwe lento the superstar. Yayibo lento but you know iphiwa ngake uzohlezi ubizwe eteach ngale ndlela. Yayibo uyibona athi disrespect kanti cha kuyalungiswa. Yayibo lento kuyaqonda izinto. Kaloku uTyla lapha ifike khona afika ngalula nawalo azafike la yakhona. And uzubona uTyla waplo lapha ipiano sache sakhona. But zangagxila kakhulu kwipiano. Wagxila kwento akayenzayo until today. La saqhubeke sayenza. Mbeke kiphi namhlanje. Bheka ukuthi mbeke kiphi. Ukude kakhulu uTyla bafana. Even ngama streams ayabafike. In order bafike la kumele basebenze nzima. Abanye baba sezokhutha music beka afike lapha ya. That's a fact, not an opinion. Issue.